Ayşe, ben geldim. Koy balam kuru besikti tebretme. Bol camanlarım. Ayşe, cuma şurası koy. Besikin onda ne kaptın? Kuru besikti senin atin jatkan. Nemerilerim jatı bolsun. Besikte östü. Endi bu besik kiyeli tördön orun algan. Kazakın salt dasturu. Köşkündürü besikti taslamay alıp yürgün. Ayşe, şimdi besikti terbiyetliyim. Ayşe, qanday ejeme kimge tigib o'tirsiz? Antıda Navruz merekesi gelecektir balam. Bu sahanlardan tigib yürgün. Bu bitpey kalan kalgamı tigib oturmun. Mamangdı şakırsın, uykusunu taksın. Жақсы, Ayşe. Apa, şakırdınız mı? İyi balamdan uykusunu takıp hiç konum gelmeyecek. Nasıl koyayım? İyi men anı kezekeyinde dikemende kadaytın tüymesi kana kaldı. O qanday әдемі болған. Ұлжан кел, әжеңнің түймесін қадағанша біз шашыңды өрейік, е? Қандай әдемі бас киімі бар екен. Ben balam tüyüp oldum ben, sen kiyize koy. Қандай әдемі, кел Ұлжан киік. Ұлжан, әніңді айтып берші бізге. Нұрға толы жанарың, күлімдейді қабағың, ертелетімен шығып, шаттанамын қаламын. Ата әжейін есімін, мен кішкентай бәйтерек, өнеріммен тамсандамын.